Zwi vho dzhia maḓuvha mararu bva tshe zwa nḓisedzo ya tshumelo zwa thithiswa nga migwalabo ḓoroboni musi vhunzhi ha vhashumi vha tshi khou bvela phanḓa na u ita misumbedzo i songo tsireledzeaho nahone i siho mulayoni. Migwalabo iyi yo vhanga khauwa mudagasi kha vhuṅwe vhupo re fhasi ha masipala, fhedzi vhaofisiri vha muvhuso vhari vhakati na u tandula khaedu iyo ya u khauwa ha mudagasi. Has experienced a series of outages affecting at least 4 regions due to the strike, and the city administration has now enlisted the services of law enforcement, who are escorting teams to attend to service interruptions in a bid to clear the backlog occasioned by the protest action which started on Tuesday, the 15th of March 2022. Consumers have had power restored to most of the areas in Region 3, which include Kwaggasrand, West Park, Salisville, Denville, and Westview. Bobukaba vhari mudagasi wa vhuya madekwe kha vhuṅwe vhupo ha Centurion wa dovha hafhu wa dzima nga ṅwambo wa u tswiwa khavheledza mudagasi. The city of Tshwane is currently attending to all reported electricity outages throughout the municipality. Personnel continue to face some disruptions and intimidation from illegally striking workers. However, our teams are systematically working through the backlogs that have occurred as a result of the strike. In areas of high risk, we are making sure that our teams are escorted to protect our staff from the illegal strike action. Vhaḓorobo iyi vhari zwi nga dzhia tshifhinga tshilapfu u tandulula khaedu iyi uri mudagasi u kone u vhuya kha vhupo kwameaho nga u khauwa uhu ha mudagasi.